ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products. musibire kurungi ndi cyo butungi charity program yitwazamu aha TV West neye byamagara burwo kubanza shaisha tuneshweka mpaka shaha ina tureta abakugu kubyetegereza kwate namagara gitu okubasa kubuza kwetegereza nibitandika bita no biragururota no byerindota umuringo gwona kokutwire tukikora mwene mwabaziyogo once again twenda kureba kwatena na mino gitu amina gantukira kugebwa ukore bindi kongo shanga hasigara mino otagatire ho mutima konka twenda kushobora ngo eji nenshonga nahabwecho twine kwantukuretera abakugu bakakushobora ibintu byakwasa kwambi kwatamino twine Dr. Amon Mwesigwa okurga Dental Smiles kurga Brighter Smiles Dental Services harmakana singi omurembo rwito rwambarra nakira kubaryaha okutwera omunshongezi kwatrine na namino mbwenu inyuma ho tugambira topics nyingi konkati nsa kugamba dental caries haza ekinjanche ndakushana tooth decay kushanga obun anyway Dr. Naja kubitushoborera abo kwa nyendware zimwe ninzo jwanze yatunyonke jinza kujete fumbi kongati gwena basa kushanga ino kwa ratishoborere munyitirize mwakire tutandikiraho konkati mwakira ntakabagambire ngo abakazire health products nibara kutusiya program eji bine byo kunywa birunje munonga ningira ngo numbere ubujurize nimo kwa humuri abataka bitungire bishangwe mu supermarkets hamwe na amaduka gona omwihanga Mureke nyakire Dr. tutandikiraho Dr. Amon, you're welcome. Thank you very much. Wewe munonga Sister Charity kandi mutabekana sa program kandi ninyenda kwebaza ntabwo murundo gundi na chance ndije yo twire kugira ngo korukura abantu wenda ngo bagire kibamanya utumbire shonga ya mino munonga abantu bingi munonga nangwa no muri ryo no muninyesiga ngo hatabaje bakuronda umuntu singire yo kukozinganya impact abugure bwa mino ningera niwe namba yo kubanza na TV West. Exactly. Nyenda kwebaza na Kazire Health Products abo program eji abo kuba n'abantu binja bari yo kwa heru konka ningera kuno jangu te abo Kazire Health Products kuri tutakubire twisabantu information eji mbwenu okuya yabagambire amazina ni Amon Mwesigwa kandi kuruga Brighter Smiles Dental Services aho mu Rurembo Mbarara amakane Sing Street GBK Plaza mbwenu erizoba ntsa kugamba haburiro bwa mino kandi uburu tukuza kugambaho nibwe ekinte kikusinga yo kutwara abantu mu clinics za mino kuraguza kandi mishobora kandi uburu tukuza kugambaho niwe wazo mu bwire bwa mino. In fact, worldwide, billion eshatu n'eshweka z'abantu bona umunsi yona bine ningashi baragwirehe uburiro butukuza kugambaho uburiro bakweta caries ningashi tooth decay ningashi kushango ine changere nkahe umurino. Okay. Kugware rino rikayika kugire changere rikakushasha ukararuta byamire nangwa bamwe bakiha muno kuzimbe mishaya abandi bakiha mwero kugumiza mu kufuna complication zezo so nituza kushoboreraho kuha aho tukutandikira n'abantu abenje hiba kugumana nibakoma Manyurime rwanyu mwendo shikartu ihara ngeshiwe caries atecho tokora mchacha ntwara nangeji wando shawe ninge kintu total different but anyway niye shonga bwenchi ntukureta nko mukugu okwongera kutushoborana no kutusya aha ground ya buri kintu nko kucemerire bwen hato butwareba ngo nebyina byino mino byo mino tinda kubuze ntanekimanyisa ki kureka tutankira kugera ni biretwa ki ebyina byo mino for example. Yeah, so when hati ko kuba eri no mukana nice kintu kiruhanga in fact amubiri nice kintu kiruhanga kiyahangire kikusinga yo kuguma ikinde eri no wano reberi no muntu no yakufa no yakugera ki noza kushanga eri no yaguma regizere ki Anterine kariya ka enamon kangata kakugenda. So hati kikusinga yo kureta oburiro obo kushanga eri no yagire kina kugira ngo
kwa mino ga kugaragine byina wazara umwana naza kuzagwa na mino gagire byina kikubasikecho so keris yo ecyahibye mu mino it is a lifestyle umuntu ko ari kwereberera umuntu ari kwefaho umuntu ko ari kufama inuge nicyo kikuditamininga nicyo gituma umuntu yagera ki yafune cyane kandi keris kugira ngo haro kugira ngo cyine cye ari ino nguhina kakuka kakukireta akakoko ni kadiyeri ino karifumura tine kakuka kubasa kufumura rino so eje cyine cyo kuhengere cyo kureba ari ino it's caused mu jungwe bageta combination of factors ningashini kireto ibintu bingi so ibintu bingi ni byabine kwegita buri kimwe kika contribute ngo kwacu kugira ngo rino yazaho ki ekina so ekikurete iki umukano ruhanga katwanga kugira ngo umukano atire mu bukoko bwo kumakano akari fresh kugira ngo katanuka kugira ngo kagume kariki yes kandi umuntu yaza kugware rino nabwo neza kugamba abinte binkabena wabikwata nuba waheza umukano kuza kugware cyengere kugire cyengere muri rino cyo kubanza yene kubo ine rino umukano yes ubu ine cyashatuka gira ngo rino ngwagire cyengere muri rino so first thing you should have neri no kumumukana yes icya kabiri mukara najya ngo ruhanga katwanga twine mu bukoko burumu which I call the bacteria uburyo mukana bacteria nunji nunji itariye mu kubane mugama wone mu nyumbazo go kuzita so icya kashate kiyo mukana n'amacwanze yes hate kinde cyakane kikwija kuza kuze umunana ko mu nambe yakane kuza kwijamo nemere itukurya then hatemerejo factor ya katano n'ubwiro bwere kumara umukano kukumanya ngo oyineri n'umukanwa wagiramo emere itukurya buri izoba nyesiga buri umuntu nadia ukareba kinte cyo bwire bukumara umukano na n'amacwaso umukano then no wamanya ko rabizani sebi no cendeza mino gawe chance zo kugira ngo gagire ebiyena kahe umukano now uruhanga katwanga kugira ngo oyine kuboyina mino tokagira oti kugira ngo amino ganje gatagaraka kugwara ninga kutagire cyengere nywa mino gona shatu nabiri kanga kure rizoba rero ngo mentine mino hate bihengero mino mbere aransangeza mino so icyo nurango toka kwasa kugira ki kuceyiha ecya kabiri amacwanzo umukano of course amacwanzo garumu gatura mu ide unne challenge no kugira ngo sometimes abo bitukurya niga basa kucendera ninga geyongere so obushoborozo bwituka abantu ubutuye nabo gwiro no kugira ngo emere itukurya na no gwiro gwiri kumara umukano wamanya kumanya ngo no bushoboroza abede byo bibiri then ebyina byo mino noza kugira ki noza kubicendeza now okuba mino na brush okuba mino kangambe kindi cyo kuba mino kwatiri no kari kuba tukubiri no ngo rihindure kara tikubasika tine muntu ora kubiriri no ngo rihinduke kara nawe wacarite abamwe ngo baza kugira ngo nibendangwa mino gaho gashinka ganje tikubasika noza kushanga twaza kuzumu kamera no singa mino agabone gera kusinga ganje because naturally twangigwe na kara ya mino te kushana okay hano shashi Dr. Mwine akakashonshire aka teeth whitening ya ka teeth whitening ako tukine mbano mukora ki hake esi tukore cyo whitening amino no kugira ngo hati kunda yegomba magawaga agari kwera ko rupapuro abo kushomo kutwine ntubasa kucusa mina ganja gatakwera kagawe kugira ngo kandi gabase kwera no kusinga gawa higari nicyo hino kumukukora konkambe na hasigaranywe niwe twine mino garukusha ati chikubasika abwemere tukuri waza kukuzumu bahema binji amino gabo nigera munonga because abwamate abwachi they are that exposure to that food ninjangu nabwo engineer kwiragura yoko ate kwiragura cyaza hihi nane cyayenda kwera hatikirira cyo konkana bo kuba kwija kandi batandika kukura imyaka kuri kuja yarubona ureba kare yamine tandika kugira ki hinduka so toka brushing arino brush tiyo ku brushing arino ngo rishundure kara ngo rinere ryari brown ngo ri brushing ngo rihindure kara in fact unoza kubana yaho ename uri kujiwikeninga uri ku exposing ecyo cyo muntu so brush ege niyo kutya mu tucendezo bwiro bwemerere kumara umukano kusha okay umubazo guri ya brush no kugira ngo gumbaze guri mu component yo kujya ngo ni gwongerera inamani then nabwo gwongera freshness umukano
so hato umuntu kushanga ngo umuntu noza kuba mino wikakweta abahingi nangwa n'ekika cyono cyeto naza kuba mino batandika gakuba noza kushanga mino waga waya heshweke cyahigure cyakugure n'ikikume rino ushanga wache expose ngo tandika kutama amezi gakosaga kugera ki watandika kushanyarira mino hine biri kwasire ibya baraka doctor umwe twatwine kubahara ibya baraka ibyo toka byihamu byabyizire byabyije ni byabyije wana ndakubyihamu no ejo mu clinic twine machine iri kubyiya twine sitaho machine yone harahoje ibyiya konkiwe toka jya noza kuba nogera cyo no biharaho no aza doctor twire no tugambira kuba mino no gakuba kubimanya bihato tkoraho kasambo den tukabona gumiza muna program umuntu ayine kubana kuba tamino ishoka tugira ngo wakuba umwe no ibyo kujyana yiha mutwe obitoko mu ndoko ko myanya canteganisa so thinkmanye umuntu ayine kubana kuba terinori so ati sister cyari tekinti cyo kuba mino kiri ino kuciri kucanguhi wotaka kubiri no yine kumanya mino gaho mukananiga nigashaki omukara ningo mbwinji okugare mukano niga mwene ware bahiguruye rino haroki oh yes kurebera ino ryemerera rito mukanwa ni rishaki nanye neri no mukanwa ahiguruye aryo ni hashaki mu rubaju ni hashaki koza nta hataterire hamwe byiyo hatagamina gakushemba yaga ibyamuziki byiteye mbere nayegere kukuramo inama muntu konkano sha kundi kumara gakora hagiro waje agateka mu cement so agamina gita gamuzicaga noreba higuru yacaha yes hariho nk'ikine cyo bibi byine byo rukureba higuru yari naha hatenje mayisangwe mere tukubyo gwiro bwinge namanaga tukubana turisa ko kurumemereje eje kwata umubyinebi wakirebe hatama kuko mara kuhatama mu cyamayisangwe wano kuba wono ndakoze samani ugakoze sahiguru ya mina kugira ngo mereje abanyo wabasa kugera ki kwihama umurubajo mu mina gana gasigara umurubajo wano gareba nkagagumisho norango gashungwize agagishongezaga norango kukugari tiga emerete kubasa kwata higuru kwihone basa kwata umusayide kwatanga so hati waza kuba mino wamara kucenge ikintu uri kumangu nani nkuba nanye ndakoze samani ningateka higura aha higura nene hati naza kubaganda minaga no kugira ngo ngezeho kucendeza mwene mera yakubasa kubegezere ki kwasire njuko mera itwarga neta kwasire amino kugira ngo kwasire munonga so cyo kubanza waza kuba mino ine kubene brush nangwa n'abakoze se biti akatikine kuba kangwi munonga tugete mishwache cyo kine kuba kangwi then ine kuteka akabaze no mbaze nyingi neja gugumire munonga so noine kuguteka mu mizi kugira ngo banze gworobe mukake kugira ngo gutaka hari rino munonga gutaka hari harakushanga gwatandika kuriyobora kugira ikipate y'ubwentira ho gukwingana cibitoga umbazi to kwetaga umbazi mwinje naka size wano manyisaza akashaza ukakwingana akashaza wata umbazi ukwingana akashaza ni koza nomara nyine nyuma tanje bambaho okay turi ahantu haraza amino nyone ubwende gira kucima ngo n'ekintu cikuru munonga no yitayenga okusheka umuntu akireba akajya umuntu ukayagira face nonje so amino nagakora face zitu aha bwa smile zeze tukuba netuhereza batahi bitu so kina ha Dr. Amon Mwesigwa turi aha kwatirinana ebyina byo mino konka katumereho kace tuzagaruka tutandikiraho henyina hitwahika ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products atko kumara brush eji wamara kugiteka amino brush tene kugiteka mu kanwa eri flat but straight akuba wagira oto kubora flat noza kuba no gitero ko umugufe ryo kuna no kuteka ikamera gakushemba yaka so brush tene kugiteka amino eri nka angu hati ukujikwatera nka hawote no wano kuba wino kubori gento uri gukora nka kuri gukora rukora sako kuko kugira oti no rango buntu ubone bwiha emino ni engino ni bujiha massage bujigarize ruguru mara kujiha massage bwajigarize ruguru kandi bugaruka bwiha yemere butajihutize mpora stage business je nakunu yani cyo kimuga ariko cyusa ugira oti gumeza mogera ki ukubote nabwe uri kucyusoti nga Dr. Tukagita kare hatko kweza ahayigura aha ahitwashanga ngo mbere ni hori kuterama ni hori kuteka brush ukagera ki
ukakuba jahigura hemerera kutera momo kabanimo wateka amani Okay. ngana go gatari mani mingi go kurengesereza kushanga uno itaga nke chikachona kwatira mukono wano ku then ko kuheza umundu ntubasa kugarika tukora mukasako kacho umundu Okay. abantu benje ni bukuba mino akuba heruho nko munda yebwayo then aha ni basa kugira anti kugira ngo emerere nkahigizire ki yerege mukora na ne same thing na nakune ruguru no basa kugira uti na hana kasako then ikindi mukano harimo ururimi nagwe niturukuba narwe yaba pati ya mino ati umwe brushes izimwe ko kuza kugura brush ari brushes kubazine brushes kubazine nanka inyuma yazo hari aho kubo ururimi nk'igi wanore baraye nize ziri ha baza kutegereza brush je none bahari oraye nize zika nize kugira njya neza decoration kuja karebekeje kurebeka je nabuka kubakatazine nikane karebekeje so package ni kuba ki ururimi ngara yeta washanga brush yawe tagine etina akakenyuma no basakoze sobu konkora bya rurimi mpora kugira ngo yeho ki oyehemere wakore ico aba wacendeza ukuntu ko mukana na nemero mukano wagera ki wagiye so key point yo kuburashika no kugira ngo ntucendeze ubwiro bw'emerere kugira ki eri kumara mukana then nani kiri nani kugambira ati ibinani ngambo hubiriya kubikwatagana ati emere kuri kumara ubwiro bw'injo mukana buriya bacteria yakubire ne koro murimo gwa burijo umurungi ebone cyo kurya kwe kutandika kuchirya nkitu nko kutukurya tukaza kushesha kubibaza wanya waza kushesha iyo numa teine toilet so it is in the mouth so kwe kumara kurya hamereje watayo nayo shohoza katwa kane acid so acid yo niyo kugumana weseri no mpora so acid yo kuri kugumana yeseri no mpora oreberi no dyane dyera dyatandika kuza honka kantu kaka patch kaba kaka black ubura kuri faho oreba dyane dyera hati eventually haza hakina kachi kanda kina kazo mu enamere y'wano gamba kakacho kakayiguru to kushasha no tine cyo kuhura nje kuri umuntu naruga ari kujya nyoti nyene kizibu cyamino kukiza kucebeza wayi ko mu clinic kucebera kugira ngo inamino ashatu gahweta gasementa kimasa ngabaga ryo mu enamo stage gatakayikira hasi atabe antabingi abita abantabingi mu cyaro tukega kumanyura ubusasa kuri kumara ku rugo mu enamo twaye ko mu pateri kugaruka no bageta dentine kandi ejo ni eri kubasa kurira hati chakiri nk'ekicori wakiyo kariya kabubi kahamutwe hati kina kuchikumara ku mpate ejo otandika kurya nk'ekicori hora rino ryashanyarara barakushasha ushanyarara ho gumwe ukireka kurya ekicori rino ryaterera ekimara kuryaho umuteka yo nk'ekikopo cy'amizi cyayo ureba cyayo yagenda ki utayo mugati ninga cyo kureti hora washanyarara rino hati njuma isangwe chinaho yine chine cyo ino niyo tinkuzirya na zishanyaraza mi niyo sweet sinkazere kati atutandika kugiremere y'wagera ki hata aho numaro haka kureri no kugira ngo nubanza wafuna warning zizi kumara kunkabo kugira ngo sometimes areke bakwita pain threshold kugira ngo igeshaha nagira karonda mukono ni ukagira karonda mukono nyunkanya abo bubwingi nimbasa kwirukanza mu rwaro kuraguza konkiyo nogira takakonka nikaza kushira konka so no mumino nacho that happens kugira ngo bamwe ko kanka stage nkejo ajata atafite urutendi kushasha kakiro nindi hata bumwe ikina hati kigumiza mu kukikomo aro last part bakweta parup chamber parup cavity ushanga ngwaye ko mu parup hatege niyeri kuba niyo harimo niyeri kufunesha gama na no kufuna navuze nyinge za sensation kwereka ngo ahari hekizibu yarari kishiro mu parup rizoba umwe abantu bamwe depending on process ya if it is very prompt no basa ko mu parup orare no shasha mukasheshe bani bigura rifaro gatekeeper rya muryango mukashesha bagwira bariro mukaba batababa ni buyija ibintu wasa no kuja shamwenda gweshiro uburi nkaruguru ya police aho uri kurinzire ngo gate igure mukasheshe za ukashahi 12 baza kukirininga kirina no mutanga department bigambo busasa mbwamwiganede abo muntu nana shasha ushanga umutwe uri kwenda ngo umutwe wani gwo atahasi so that can be a trick for us kutakuzaho mangwa baje then abamwe hatini kinani kigumiza mu chikaho
abo nubwira shasha muke na kwishatu amera panado ubusasi bugende ashuba shasha mena kuzinga he amera mbazi bugende kayinikira hata aho kwa kubaryaho eventually ubusasi bwe bugumane bwe yongere ubuzibuni bwa bwe yongere rino tirikakira inke haza konke kina hampa tukagira ngo noza kuteka hagavera nikagumane karagaho so kwikaho stage y'umuparo hato bo byame kiro birota kushashita kora cyo mukita marizi imbere hato mukita marizi imbere hato girote ukushasha no ushaka kubire kutari kuhango kwa mani kunka kandi obuhaza mu kuzimbitama iki cyabe kindi hato yimukaniwe agukugira ngo uyimukoze imbere oyiruka uzarifara utinija kukure rino aha hati kandi abamwe bo mu cyaro nangwa nibazimba bashasha basyo hata abo kugira ngo mu cyaro wabo ni hari kuza kubona umushaho wa mino kigumire no mwana ushasha to kwetaga kurondo umushaho ushomire ubumwe bw'iro bwingi no kubanza ubusasi bwabo libingi no basa no kuro ariho mugwire nka ariho ngiro mu nyine experience ariho ngiro mu kushoma kwa mino umucyaro witu bakana bamaho ni nshoma mino so umururu mwinki muko mukasheshe umushija karara na shasha ati uko yamanye ngo umushaho mino ngire kushoma yijana umusimari ati angera ati ni nshashe rino ati nyambori kure ndi nshimaje mu kanta kajizini cyamane kinashomere kantine byuma ati ni jana umusimari Jesus kimasa ngo akari wiringi kugira ngo nubo nakuba nakoze saki mukure rino so hata stage yo no basa gukora buri kintu cyo no mucaro andi ati this stage it is where abantu bingi bakugera ki bakubona bonera wagendo zimbere wazo mucaro rino bari henda wazimba abantu bingi bakwitwa mino kugira ngo umuntu agwire ngo iri akagwari rino yafa ya bamukoroho yafa ninga yafa nekizibu yijo mu gwaro yafa it is that problem so sasa buriya nubukuretera washaba gukora necyo takoze no shaba kuragurizo mu cyaro bakwese binte bifire ushanga waguma wabusasi bwayongera watandika kuzimba uzana mu magwaro bakwebitandole mwazanka he tandika kure mwazarukongereza nkahe bagumana bakusendika hihi nambara nangwa muza kwija abamwe bakwija abantu bakwija bakiri batakabire kubi munonga chances zabo zo kukira ziri hari munonga kunka those that come completely bari kubi harimo umuntu ubwo ari kushasha kana kubura kwisa ukushanga yaza kwikomu gwaro amahira gakurozingire eyawe yes utakine kushara abantu bijya bushangire ngo yije mu gwaro bamushara nkaha twashara nkaha kugira ngo turondaho kuba twakubasa kushohoreza infection eje turegizereke so koko ruga stage ejo umwe no basa kubona umugisha ogwa muntu ari kureje utakaye ka stage abandi kuba bataragwize no basa kukoko so konka now the key message in this no kugira ngo ebinde binabe gama nko kubikushororonga konka ruhanga na kugira ngo no basa kucitangira ha enamo stage obura kwisa kuri yahona kandi ukuri kugumana no reba ngo akina waza kwaraguriza akakiri kace niko kakutware sentence for example wijanka clinic cutting kerino litaka sasire munonga mituri cementing anogera ki nugaruka yeno terano nugaruka no nabu yakuba ryatandikire kushanyarara gukora cyo kushanyara kunkuta kushasha nayo cement nene kigira ki nekora kandi abinji ko kushashe rino abantu abinji batina gukora bino mana aza gukora naza kugira ki ushangire no yamushasha yagoma nari gumisiriza konka erino no byakubanira ishasha yine cyengerene rishasha utakwenda kurikura utazimbira utine infection wijane turijanja abantu rikira no garuka no rikoze sabu kabutosha atine haro treatment yense kina tugumaho nko ekina kigumaho okay because ni aija tu opening china assessing a pathogen sensitive aha kuba hari sensitive hariho nkenanka aho pathogen ku ishagama aho ishagamere ku supplying na sensitivity yerino tukahiciye kecho tuciyamo tucita so ushanga hati wasigaze rino ryawe erine ryo rigumaho kunkari takubasa kurire kigaheru kugira ngo wagera nk'ikite cy'wato washanyarara ninga washasha wagera ki twamara kwa yishyuye kecho hine binde bibakoze rebishyuye kebinde bibakoze kikushanka kecho kunkaki cya artificial tucitwara tucibyarayo irino tujombe kampora turi cement guma with the brighter smile narino nangwa ryari hendekiraho kake utwashanga mu biro guriye ne gutakubasa kusupportinga
ntujombeka mpora twaye kamuheru tukolera ineri jungu turije kayigura bisharaka mutodati tuza kwija treatment abo kuba niyo turi interested in ukira yakwa bamwe bashyira stage ejo ninjangu wabicenga ahabo kuba akako kutwara nkakanguhi nakabasa kurgamwe ibyo byahererukanywe nahurira natina so basa kwirukanga uze ahirwaro eryabo abarukureberera mino babase kutangira bukirakare program yaberye by'amagara twaba twine Dr. Amon Mwesogwa okurga Bright Smiles Dental Services harmakansingo mu Rwanda kana batusiye program naba Kazire Health Products babare Kazire umurundo gumwe mirundi mingi ahabo kuba nuturebera mbe kwatirina namagara gitu abo byo kunyobyo rukora kandi na no kusponsoringa program eji okuturetera bakugabe kikankeki na bandi cyo butunzi charity omuhereza timu na ninkora na mpango ninjebaza ankabwa hati nikwe twahenda cyo program turebane orwo kubanza rukurataho mukama witu abenimwe ebyamagara byambe kukibaho Kazire Health Products